नमस्कार दर्शकों, मैं तादर चचों आप सभी को वॉइस नाउ पर स्वागत करता हूं। आज रविवार का दिन है और यह दिन आप सभी के लिए शुभ रहे, मंगल कुशल रहे, ऐसे हम वॉइस नाउ की ओर से प्रार्थना करते हैं। दर्शकों, हर रविवार को श्रीमान किपा कामन के ज़रिए हम आप तक द जेनेसिस ऑफ वी को बताए जा रहे हैं, जिसे हम अंग्रेजी में मेलवॉलेंट और बेनेवॉलेंट स्पिरिट कहते हैं। आज की तारीख में किपा कामन जी आपको उदुम उई के बारे में बताएंगे। Adam yulo yogue. Adam manam simul ge latte. Tasang latte dokudrab ge ngul ge sabrab lo ge hamul adam mudo. Ho ge lingbuam uivam adam uivado. Yulo be arini adam yulo la do. Uiv latte do do. Ho latte ge legalo uivedo laila ngul ge atom. Latte ge atom ats api mula. Habe rini yoge ho uivam ko laila adam uivam ko laila adam uivmadu so uivmanam si guwe madune si adam uivam adam pirya uivam marini latte ge lane nam kilem latte la ne nam dala ne kilem la ham uiv ge logiku de hala uive madu adam uiva so hanam jasi aj page nam samgla ge nam kyar ke lage nam kya buchung te ge lage nam namang gane nam hoge uive mulumni ayabe jima pamarini hoge adam uive atsmudo ho atsmu ma da be ole alangule adam uivamul uivmagedu latte ro dage uivlo lingbuam ham adam uivadu si nya ge uivma yoku ga kam uivma adam ge ui mulum latte bu ni pubu uivge hinyam atsmurini ham adam uivadu ho uivsi adam uivsam alebe ma balo kam ho majabu na me ye mu ade etspadu be sangla du be mue atue hoge yalue adam me yalue muam jitari hoge kilem jitalin halai lang adam evam pajido hoge be adam pari adam e pak upanam si jitula ngul nio danela ne kilem ngul we jiku da be adam e galu jiku da be have ngul e rom padu hoge ats na me mugne danela ne mul ni aleji mari ni ngul ni ats modo hoga be ham hake mu mata be langule adam ayun pagetene he adam ay beling pue adam ay sakam su agale be fangkar da be ma si ad agale fangku do pa hoga be si adam ma namam te la tak tu adam ngul we adam apya na me ngul la te ge bustum adam do are ya bingam adam ma do hoga pro am ka adam ma do hoga la te bustu patang bu ge bustu am hoge ngul adam do hoge uyum ay panama ngul adam do yulobe marini adam yuloge denela बहुत बहुत धन्यवाद किपा कामन जी। आप इस प्रकार हम आने वाले निसी जनजाति की नए पीढ़ी को निसी जनजाति के साहित्य को इस प्रकार बताते रहें ताकि आने वाला पीढ़ी आपसे और कुछ सीखते रहे। इसी के लिए हम ईश्वर से आज यह प्रार्थना करते हैं कि आपका जैसा व्यक्ति को ईश्वर स्वास्थ्य रखे ताकि आप हमारे निसी जनजाति के आने वाले पीढ़ी को इस प्रकार से ज्ञान वितरण करते रहे। इसी के साथ अगला रविवार को फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।